Kalau ke tim jangan ikan disik sandi akan ikan por kita kikentin kumne. Namar kata kumne ngan le yame go Israel. But namar bang le yakani hame to kre ban yakandu but play jome go Israel ninduai. Baba ni mana teman jome sesi sempat ada kata yang jom Jisu ni ba muslim ko jome ko pabe. Man ayo mani pendem skim ke kerteng buku yang ke jome. Try hari ke jamit ko pa kat ni ngilak wan hari ke ye ke kentang ke jome. Namar bagi terang ni siang ni eme ko Jisu ye joma. Keren ini hari ke jamit ko pa be. Kita ini limba muslim ko jome ko try. Ke ketin ke jome ke niok ban rung hari dono ke jomi. Kenang bagi ni ni jiseng ko try kan pen my ball yang ini. Sasisian part putra bagi long ki pravne kabalang kabakre banyak kedo usim try ki pragu play ki play Jisu e jama try na amdan e na ne ko try Jisu e nasyanya na dipenta kame simko ya lo ya pren jongi hagani ke janmi ke pemanta memang no hikai jongi memang kapten jongi Bangi diwai ko Tuhan Yesus be jemaah akan ke por ko menta ka mem dio ban keren kita menyelai ko Tuhan Yesus be ikut semua hai me sepat Yesus ko khoro limba sem ko jome ila ID bagi na pengentang no ni ka por nang sabar haga kertai na jom Yesus amen ngayu play ba tuala yo dor ka pigi pravit na step Kaya yung training itu sok team ko panikong, pag sok team ko maar hanggang ni janmit ko punta kapag kemau yang dong kre panikendo you play kung kabalang. Tekan dia kan ay katu paniya na keting jo play kung background na mungkin sudo, yang ni keting jong try. Kakubor hanggang ni janmit kalong banginan kamban pun kre. Mo panikendo you play jongi play with donbon, play with crowbon, usim, try, play halor baro, kung kapalang ilang kaman pikre. Makanya kita message urgent halor kata-kata yang ngikut kibangin. Makanya kita kubur amas aku utho, gani utho, ringkat bakata, kadi sokya, kabudon hakat donut ke jamu, ya kecak menurut Israel. Udon kata kata kit kabakia kumu syakli jong try bau sa tho yang ni kita pada madu sotu ke jai bandu Israel bahago ke si kani ke jai bandu Israel kan saha kan se yeng hapdeng jong ke jing bisa ke jong play maka jing khot jong amas lo namar kani ke jai bandu Israel kan yeng haga si bisa o ke si batte takra urgent bahago ko po But ya lu hanya kisah dia mentah. Bagaimana long bagi dan kamban berkeret pada kedua you play. Nampak ni apa yang nak berkasi. Lagi mon, lagi kuatin kuat. Ni apa yang aku berkasi. Hakman macam try. Wo play juni. Tapi kejayaan dulu Israel mau pitim. Kalau kejayaan real ke berkerpang. Kalau kejayaan real ke berplay sekerpang hari selamat hai. Kalau menjadi beliau kepada kita try. Kalau menjadi beliau kepada macam bor kita kambat dipulih. Hai kita gelenong di bakam syadin kita bakam syakmat. Lalu kita Genesis kita untuk ini kumno beliau penyalam. Kita macam bor kita kambat, macam bor kita kena. Kalau ini kambat mati kita try oleh apa yang dijadikan itu Israel. Wala keren kata bagi lama. Kejat untuk Israel pat. Pagi you play. Kalen you try. Kalen you play. Kisah mani. Sikiway pat ki play. Apo Egypt. But pies. Sekita kijay kiway pat ki play. But kilong kijay Rio. Kipa erandang. Kijay Rio kipa edono. Kipa tata. Apreng kita kikamba. Apreng kita kijay Rio belum kerpang. Ne kilong kijay Rio. Kipa erandang. Kikan tak you play, bom sin. Kikan tak you try. What hado bin pay kajang ke jong Jisu.
Kijak kan Israel, Jew, kita tak Yesus. Kita Deus Messiah. Tak ada mentaru, Jew kita tak Yesus, Deus Messiah. Ada mentahu kita tangkap tu kan dia percentage, tangkap dia kita sebagai yang Yesus, bagi kita ngitip kita ke Messiah Jews, kita kingay Yesus. Ni pun kita nak Judaism. Ada mentaru kita. Dia dah beri kita tu Amos. Tapi pai dia kalau nak beri gong ke bawah, hang tu play upun ke mau, yaki kuni selba orang pa eki, dagading bunsi lawan ni kata, dagading. Kabarang kawai nak instrumen ke boleh bisa lagi jadi negeri Israel. Nama boleh bitar pelan, begini kita ada jengai pelan boleh. Lalan jet pelan boleh. Ui kata iki. Dia pernah jadi boleh dong ubitar iki. Nama apa? Kita pun susi pelan. Kita pun ketam pelan utrai. Boleh juga. Boleh tang kata kita menurut Israel kita akan tak ikut hukum kejong boleh. Boleh boleh. Kita tak ikut hukum kejong utrai. Kita tak kita ada amal kejong boleh. Kita lamle, kita talk, kita syukur. Nanti kita apa? Play joki, nanti sikoi pati play, tapi kita kata, kita pun bakalai, kita nanti menurut sepuluh kita pamas. Mbak play kita kata, kita lah lingkar, bersyokah semua, kamlong show, kita lendet yang kita jom play, kita akan tak kita ni tu lupa, kita play kita pamas, pensiun kita barkoi, tiada yang kata, play ubitarlah, yang kita cakap beliau. Hakikat siapa yang bersuatu. Mau kemudian Israel kini bersekutu bagi kawan pai suplai. Haprengkat kata ke jinglong joki, kira kawan pai suplai, kira kawan buat kawan jomplai. Rekim lenta, bau play om dengar bagi lo jeng le di berendan, kim tre penwa ina, kira lenden, yang ketian ke jomplai, kira dino yang bohok nama kemar berupa apa ketian mentura kumta ter, badai dengan play om ngan ai ki haki ngan pai ki kejing terhom ngan pai ki kata kejing yang teram bak kejing yang teram so ubre orang pai ki kata nama baki cai pula dana bak nalor kejing yang teram nalor kata kejing yang teram kejing yang teram ubre pa shu ko susi ke long bak cek menurut Israel kam don shu kejing day bak ubre kira kelak kam don connection kam don shu relationship kali ko ko Amos berkemau ini lara thoika nado usnam 8th century BC karena ada spasan hajar senam muswa kali ko ting jomple kadang yaim kadang yai kereni hadu akini kisni ko tawat om to kani ketien ko jomple kadang dem kam doni suem kadang thamai hadu kini kisni kadang keren ini hadu kini kisni ko ta ko kubor kadang yai ko kapalang kubor kadang yai ko kipangai hari kali kesini tu komentar. Dia kata, "Uamal suam namar kata tu kre bani kendu yo blame jome ko Israel. Bakani ko kubur, kemudian kita kata kendu Israel. Kita jangan kita lelah tu blame. Kata yang ini mentar. Namar kata kubur. Hapren gitu kejing long jom baro. Hapren jom itu kejing haidin ki ko Israel. Lagi haidin jom ni rukucu. Namar kata, therefore, penkret, bani kendu, you play jome, go Israel. Penkret, bani kendu, you play jome, kum kapalang ni poren monyo. Baku mengi kibangai, kata hari kubur kecutrai, kabutrai kau takkan mahu. Prabi bagi burbun sini nisuhum, nisuhmen bagi don kapalang, nisuhtunan bagi don. Hagabalang pangilong Kristan, hagajim ke jomi. Henry burbun simpat ikan tak utrai, burbun sini ikan tak musim aku jomble, burbun sini ikan ketang utrai, burbun sini ikan semusi jomble, burbun sini lagi pop ki beri ke jomi, ki pop ki bapa jomi, burbun sini yang top yang sikol yang lamler, burbun sini yang lagi kam ki banginde banle, cipul pa. Maka jadi dia juga boleh kam dan show. Ngidon kebalang
ngilong Kristan, Henry ke relationship kami ni syukur di kau Israel. But they have done kawan kajing terkong, hak kajing em kawan kajang sin, kawan kajing kram, hak kajing em kawan kajang sin, kawan kajing duka, hak kajing em kawan kajang sin. Nama mudah jing itu yang boleh. Dia aku mula kapor, bakti yang boleh kepercayaan mau biar ini, goki perabli biar, bahak mereka sini ada nyimpan boleh, kan mau keding, ke apa nak bertajuk ni, kektian yang boleh kita masa keren syarong, boleh wong. Ngan pa ay kading sa puri gitu gelunong bonikong kading kani ka jo kading ka batang ka sodong gomora kani ka jo kading ha po jo Elijah ka bawa niya na kani ka jo kading jomple kan bangdo ini so syekti pidai ka daw ublay kun kan mau ini ha kani ka janmi go ki prabi bi badai tak ada minum gambar tengkere, badai kedua you play jungi. Lain minum hak atas question. Ismo don kacing itu kamu show. Hari kenma badai kawai. Kakien jum mereka pun kenma ni. Bahagia jesi yang mereka kedua you play jungi. Kamu sedang show. Namar kata tengkere badai kedua you play jungi. Prami pi kini kapor ke botwai kurani berperkere bani kedua you blade you berperkere you blade Israel kamu sedang show pi kini kapor ke bani akan cek bahaya dia bah kamu sedang show kini kapor hakawe kasi ni baro ni akan yeng hakanika hakmat ke jotwai kecing kini bawa banbu hakanika jangan kalau Nagbanta jama, nagbanta jumi, nagbanta kapalam. Kita dah jadi gelong. Ngira krene em bagi kendu yu Jisu. Plus em is em, utrai jom kita break play. Kum kapalam atau ngira krene em. Kata ada jingkili bang kapan bu. Ngira long krene em. Nak kau pun cuba dalam di simet kata ada jingkili atau ngira krene em. Kum kapalang ban ye kendo yu Jisu kai ke jubah jumi sekoi pa kabenta so mangin pan mo poi ko pakiman ako apa hukum ni namal kani ka sokhim ka maat ka bakren kum kapalang ni perkre ban kendo yu trai skim jumi kum kapalang tike jingkali muta kalong kai kapalang kabalang kamde gini ka building ka bangi kabalang kamde gini ka jaka ka bangi yesong nanta gini kami kabalang day mga kapapi balang day bangi kibriyo hagaktin Greek tendrai kenaman ni jutip kabalang hagaktin Greek o iglesia hagaktin Hebrew tendrai kaha kita juga jin kita juga khon kita juga yo mat ni silspa kata ada di kepala kebau Jisu lah tinggi dengan dor bakas na ngilong dikun gitu kipala yo mari ke jimpenem kipala yo ha asin kata ada di kepala kini ke bangeng kini ke rukun ke jong play kepala dari ke met ke jong kulis kepala dari ke teisoti kebau tuan unsur wan syam hago kapor kepala dari kata kekenhun kebau kerbang kapalang kani kata kadang put ke jauh Jisu kapalang kani kadang lim mengi perahu ini mengi nilong kapalang tidak ada mengi nilong kapalang hatu ngira pun keren bani kendu jauh Jisu kapalang dulu kedai kata kebau belok kau ini nak jindong sama jingsya kini baru ke definisi ke bangai kena simbek ke ketin ke jauh belai ngi nilong kapalang ngi nilong kapalang demongi kapalang kamet itu kulis nang tak berta ke maaf kidon saujat ibalang hagini isi ni kumata saujat ibalang kata ka kuno kitab di tempau kanong maaf kabalay bersih kata boleh ngawan wa kini kenang bakilyo evaluate simet evaluate kum kapalang
haganu kecet balang ke bengi don ta kang sau ke dengan aibi katung ba kita dipelba balang ba ar balai nas bepinciam ber sau jai ki balang ba pimlang nang ba on don hang turu nia pencet ini sibat haganu ke balang ke bengi don we naga kita jumpa hipuli bar kelenong ke baar baru kelenong ke balai penciam ber sau jai ki balang we kapalang kabay kubur kapalang kabay compromise kapalang Ephesus pinapet pa ya kapalang Ephesus kani kapalang kabay compromise ya kubur ya kene kau lang tu ya kene jaktung tu soblay rubiang patay rubiang biang bay idon ki perlu kejunga ki dia pulilang Kibeleda pulilang kibagi apa UBS na UBS susi kalong badon na pedeng tuki kilay berkeren na kuy ni kaya kamde ka balang kristan kiwi pagkita jingit pat silendet jo kata ka jaka ka buri keren to perlok di kidul bait house ka par koy baru boost status pat ka bangan apa itu teh ngasusi itu kata-kata ba mukat kibril kijobring wakot jadi kinong yalak melek berkeren haki jaga kibom itanak pantai yang tim keren sepangai compromise kibabun kibai ni malah ni mentah seperti aku kata udah dua perlu cuma wong ublay tujuh ublay udah di wang ay nuksaya ko ni wang tao di window ko ni wang may kikasi ko umukon ko kini ko tingi kita kali ng kapani haktin paring yung water kani ko umuli ka ju tu boleh ng ju pikum kata konsep ko lagi ni compromise kaya ko padong bagani kajat balang kadon hagi ni kisi ko ta balang kamay compromise Kapenta kaba, kawai kabalang sardis kalau kabalang kabayak, kambun jingede syukur play kalau kabalang kabayak, a dead church. Kenapa ikut kapur, kapenta kabalai, kedon kawai kabalang, hapo ke kitab syukur pa, kabalang Philadelphia, kabalang kabayai ni, a faithful church, kabalang kabayai ni. But they don't know tidak dan pihak apa yang dia, aprengki ege baru kalau faithful. Bagaimana besar, kapalan lodi kaya, orang ketiga jumlah kapalan berpejah, kapalan berpejah. Prabu ibu kum kapalan bidan haku kum gunu kecak kapalan. Saya cuba smack kata. Lagi dan kapalan berkompromis, lagi dan kapalan kabaya. Kabayak, kapalang kabayay niya, kabang faithful, niya kapalang kabapjak. Sa perkat ada bisikan niya kata, niya kapalang kakumno. Pimla ko ng nalaman doon, hapon sa usli kapalang kata, kabang lapan mo. Pia benjit, kaway ni kapalang hamon ni doon. Naku ako na yung kaway illustration, kaway ka nuksa. Habang ingilay kendo iki MLA, habang kendo iki MDC, dan kendo iki brief on ka let's office. Habang ingilay kendo iki ngira perkeren, ngira bu appointment bani kendo ika tarik, ika por, bangi pomon kijan ika ikanan. Habang ingilay kendo ikum kita iki priyo, ngira perkeren. Bani kedua bani siam bani keren pergi. Lada pertai, mo pergi beriu juga pertai. Ada kata yang pun keren. Balik kedua itu kita pergi beriu. Ban buat appointment pergi, bani keren pergi ban pom kita ini kenal. Kalau tam mengikum kepala hani poret monyo, atau ngipun keren bani kedua kalau sim juga sim.
Atau ni keren nanti tu kalau tahu play makrabor. Halo kata-kata. Tentang isim sting ni kecil yang kejogi. Gila sting ada kata-kata. Baka percaya dia pun gila. Hindi pun play isim sting. Ngin sa penbet, ngin sa kala, ngin sa penba, ngin sa pekret. Ngin sa. Kan mau boleh gue. Habang ngin kedua usia di sini habang ngin pekret. Ya kerja yang tu ngin bayi kedua yang Yesus dan yang ada yang bang cukup. Prabu ibu yang kau pernah kata, kamdei jadi kebentar joni, kadai bang cukup eternity. Habang ngin pekret, kadai bang eternity. Lalu aku tanya siapa yang gambar jenguk ini. Bagi kita diberi dia tip ke por, ni tip ke ya, manpun kre, ni tip ke mau kasih nilai kan kendu ini. Hendak kan mau kene gawe. Ujis ke kejulau, nama kata double kre. Bagi kendu, yo belajar ku Israel, dan kum ke balang, ngintip ke por, ngintip ke ya. Hal ke por ngira bagi kendu yo belajar. Ngintip. Bila lo try usim no ikaji im jongi, hatu ngilom em kita ki prabu ni kapala ni kapala pun lo try usim no ni hatu ngilom poin em bunile bani siap ni try Yesu kata hari ikaji ni, lalu kawan ikaji ngilom no hatu ngila ready em, meninggal wan ikaji wai, mo hangi unsawan insil slow try. Dan awal gaji ngilom atau ngila ready, ngila perkret ni siapa Yesus jongi. Kata hari gaji kini, maka gaji ngilom kan sama hak lo por. Dan ini kita tahu mana perkemau komunika. Ngom ya keturoi ke bakado kan sari kakung kasipo si tesolni ke basau siapa kita. Keturoi ke bakado kan sari. The last trumpet. Haka sikalamat an pagkala doringi haka turoy ka bakado. Ba igani ka met ka jungi ka bakot impong ka bakot. Begitu ki belaya baswa jungi ki an pagkala kin nipat swa ka mangingin bu na di. Bang on ki iti prame ni tang kita haka turoy ka bakado haka jingrono ni tang kita ki padak an sin kinya so ka turoy. Kani sko ka lumin so. Magalikan sikalamat ni. Jadi dia kata, hatu bila pun keren em, kum kepalang. Bani siapa Yesus juga. Lah kawan kita romlok sibet, kawan kita romlok lasah intip dia kata, entan betit. Henry, hatu bila pun keren em, are we ready? Bani kenduk Yesus ini. Kini dia climax ini, bani kenduk Yesus. Kini dia bani climax ini. Lagi miss kini dia miss. Kira kota. Pika perthai menta ka up yung rakla. Bon ka perthai kiri ka perthai parhoi ki up one yung rakla. Kanini ka siya. Mag up yung rakla utang dictator. Mag up one utang Kristan niya. Antichrist, false prophet. Ka perthai up menta kata. Hindi ki bangay pat. Ini ko kapalang itu ko mene men ba kenhon ka bakarpa kapalang belum kata kanolik pilgrim kapal ba met ke jong kris mengipat nyap itu ni ap yung Yesus ni amen kaperthe ap kita dari mengi ap ya kejiwan ko jong tua ni pun kre kata get ready prabu bi kum kapalang ni hapan get ready ladangin get ready ni lapan syai bangin hak atau ketiga beraklah kalau masih buat. Kumung bakos yang dah hak timur klau ngin pak belang bak hoi. Ngin pak belang. Hani kata pak belang ngin masuk. Bamama. Te mentah ke jungi, karai ke jungi betul ke mentah. Karai kali kalawai ke jungi. Kum kapalang, kum nungisim ke decision. Kum nungisim karai ke jungi. Lada nyimpen kere. Pitip ke kebencian. Lada nyimpen kere. Dan bandian saya ketua kerting kawan pun kan mau gimana ketua kerting kan apa ini siapa ni amas iwe arman ketua kerting bani kau kerting uple upan stres
Keding ngan par keding. Ani sekai ba. Lalu ni pun kre keding nak bentar juni. Ka kitab Isaiah sa menyorong perlain. Lalu ni pun kre ikut dia. Ka ketia boleh bertemu bumi. Ampun pam ya keding lingkut jompa, ya ka ran jompa onyo i nan pun ya kaput dengan net breu jenu kan wan keding ran. Kan wan keding lingkut. Keding ran jompa onyo i. Breu pun ran. Oh sekai ba. Lalu ni pun kre kan wan keding ran. Hosea kelak kerana ini nan gendrum ikut ke dunia makan kepala dono yang ikut pangan tarik ke sok kepala lor ke dono jogi di hantangan bamdu ikut kumusing umraklah tarik ni play pitaba kalau engkau masuk penhap ke ketiga jom play bodok yang ketiga jom play pitar hari sekeba lalu ni pai su play Pibun sini ni suatu bau boleh juga, pada tangan kecil, dari kemau boleh juga boleh berpitar, boleh juga boleh berdorong, boleh juga boleh bertaksyan, lalu yang pahit, ini kalau masih buat hak ketiga boleh berpitar, kalau masih buat, tidak ada kum kebakan. Idan kam an penkre Pravni bigi pi ban penkre bani kendu yu jisu pun gabalang kamsom haka kamsom aspak ka ngidon kamsom haka bor ka ngidon kamsom haka degree ka ngidon haka wani ka sen oma ni sen koras ako nang try on ki degree jungi aku pertanyaan di dalam kaspak di dalam kajing start di dalam hanya di pihak aku bakut coba jungi ke degree jungi kamu mentor tapi perkat jungi mana at the end of the day ni aku kado ini ibu degree aku mau berlan pun hanya degree macam kenai nak shoot jong tong ini ibu degree Teka balang ka pun krek ni ang balang ka don ka bol ka spa ka balang ka don ka degree ka kata umpai kata umpai ka no umpai kita ka umpai kita start ni hapertai ni don ka kita ko handai begini sebenarnya kini don ka ni handai ka pa don pia ni ka jarmi kan ai kita sauti kumno ni pun krek ka balang tang sauti gimana Kumnungi pun kere kum kapalang bani kendu yung play juni yung Jesus juni kani ka climax juni kani ka goal juni kani ka thong juni bangi ko pun kendu yung Jesus tang sau tuli ng IP kumno ni pun kere bani kendu yung play kum kapalang kapanta ko ko ban pun kere bani kendu yung play kum kapalang kebenikong bukulong pihak penwah intrai. Sepuluh kita Amos 36 berkam sedih ubleng panha yang kita ke Israel ba pihak kemenwah intrai. Wah intrai. Ko ki prabune hanya ko red monyo. Wah ya intrai. Kamu intrai dah mainan ni ya penwah mata. Dia bagi kemongi no ilam. Dia bagi siki bakatu. Namong siki bakatu. Dia bagi kental bakatu. The last hour, kasti yones kekal kata, ni bagi last hour, kita yang berkadu, badai yang kita berkadu mentah, giran kaman, what you play, kamu play orang hajar dan kau kapor, tapi kau what you play film siap-siap itu, tegak ni kita urgent call, kalau kau ni bagi habar what mentah, what play, dengan dono, dengan simbang, tapi what you play dengan dono film siap itu. Tapi semua di belakang kita bukan dorong orang belum siap itu. Ujisu kau kotor beri malu naik. Dan semua itu belum siap itu. Tapi semua itu dorong orang ketiga belakang belum siap itu. Umur naik pun sedikit sedikit nyamram. Sedikit mau siang siapa itu. Tiba dia itu tadi umur naik dia akan terkam di bor akan rum. Arko 10 kilometer ni 1 kilometer ke badai menio itu bola naik. Kami masuk
tu Jisu jongi pi apa no wadu ni hangi ko ri jongi titengnya sting kamdon shu kata gajing terang don wa si sayo blay na do ka don jongi kamdon shu ni stong tang kita ki nominal Christian bakata kalau bamasya mo pi apa si blay pi ko akan pun kre ni kendo blay wad rahmatu wad mangasi wad ikat kemat ke jemu mentah haga diga por juni kali ka por exams pihak pengkre penuani kali ka por exams lagro inga bo kren pa ini baru kali ka por bagi nyele exams but Jisu unsa correct yang kita gi papers juni baru Tedede kada wahyu wanum tingkai ka kita petro ni sawa pundai ko me hendai lada nata me wahyu try blay jome men sa shemi lada me wahyu daga daun baru patut man simpan nago try blay jome ulung blay snake nung ino ime lemni jot ime lemni klet ya kan jutang pilal bi wahyu blay nung ino afi atau girawan yang memplay, girawan sisa yang memplay kalau dah nonton ni. Kakita pizaya kalau pesan-pesan kepada kau wadi kalau bilang lawan syabiu, kau terpadi kalau udang hajan. Teu tu bukan eno identiti, urimu mau yang jemput, tuan pai no supply. Teu snow yo bas, untuk snow stay. Ibu bawa coblay ni nama unmapan, orang ketiga coblay, pihak berbuat. Wama suka ni kata mati penim. Kata dia kita beri kau, berkere, berkendu, yang Jisu jogi, kum kapalang, wah itu, mentang dia puan berbuat, wah coblay. Pihak dia terang, orang lagi kapalang ni, pihak nasi berbuat coblay. Menilai cuma jing rono lalu blay rono ega balang rono ega balang nak kisau berkendo Jisu asun beneng kata aku nanti jomli ko aku tunai ko bakadu bagiru pun nak leng satak kepertai na sau kini syen Jisu asun beneng habau Jisu kawan ke jing rono rano ega balang melek satak jing kawan som kureng ko Jisu berkere lagi orang hamu kata kapol dan wadi boleh pun bisa tu. Tadi mentah dan wadi boleh. Dia mentah. Dan wadi boleh. Dah kena lupa. Kebentar kebaan. Kebentar kebaan. Kumnungi perkret menikendu you boleh juga ikut kebaan. Kebentar kebaan. Berkata kebun tidak kam ban kalah pemun. Na do kedono bat dekat simpan. Kelah bangun pertemai gaji jungi. Kelah gaji jungi. Kata aku telah kuat. Bani syekh Jisu. Berkret dan bawah. Kabar dan bawah kelah bangun. Kelah bangun. Naru kedono. Ibun sini ni sting bahagia ni. Di kelambun mentah syai ni pop yang kunjung. Mentah sebentar gaji jungi. Kamdon kata gaji kelah kamu bersisa hak dono jungi. Ni ngap singa aku juga pop, ni lek sile aku juga pop. Andai hak ni jamit ke bangta aku abang mau fi. Dari kuat sisa pun kre, beri kendo Jisu ku enggak barang. Tungin kelah kamu nak aku dono. Ika pop ke bangile ni lek show. No. Ikam ke bangile kilanti ke bangijuyan mas kata ni fresh benne. Bangin pelan ki pop ci par ho Jisu. Itu aku kata pelan. Lagi pelagi pop jungi itu pop kan lap ini aku kasih. Jadi dia kata ngidon kam pan ma utrai pan kalah pun. Nado udono. Kali ni gaji halang juga palang nado pon mansua. Begitu diberi kam kalah pun. Kiran kam pas play. Ketin dia kan syai kam kalah pun. Uji sok kalah pun ihma ke mereka macam kalah pun. Bagi pengkret ia kata kamu beri kendo yang Jisu. Bat mereka kata kumnungi pengkret pun kebalang kebentar kebalai
pagkatagalong pinag ka mangit yung Jisu. Mangit yung katiin kajomlay. Ngit yung Jisu. Ngit siya, nadugodono. Sispa na ka sispa. Takalaw kung pinag mas dapat ay buwan kajing ng prastan siya hangi ko rin yung inisip sting ba. Dahil natin ikikitiyan tayo mga dan may problem ng pastor kung duway sa imang bulay. Iman ka sitom, hakajigin mo dumi, badalaman ka sitom, ipoy-pat siya tingkay ng bulay ng kakanya. Ang paduway ka, paduway ka ba, paduway iyo untim, kiparang na ibe dumi. Kipay mo ba siya kiway-pat? Yung nga pagsusi ng bulay. Yung Jisu lamang, boleh maaf, yang kelabu, pat maaf utrai. Idon siwe para Kristen, idari ide Kristen, ngayon iyo oleh kedua kriye jungi, idar utai leca boy, paknya pak kriam pale kene katai, pitip lagi baca, ketu kejibinya terbaik paknya kawan kelah ipat. Jagakan poi setei, poi kalah ini iyo pang, katrei kalah itu kejipnya. Bangai ui belai, aku iyo menlai menyelok, iyo belai menduai, utrai iyo terkia, utrai iyo ban tempai pan ika mensiap ni, iyo berkelah menpai pan supra Jisu kau nampunya manusia. Pikai muka pan nongko kipra mengi coba, abangi kau pan kendo iyo Jisu mana pan, abangi kau pan kre, pan kre muka malam, pira kau pan nget iyo Jisu. Ngepek ng Jisu lama kitok jungi, ngepek ng Jisu lama kia dari pang jungi, ngepek ng Jisu sawan biang sasisian, ngepek ng Jisu mau unuawan, yang lama kita jungi, ngepek 100% ngepek. Ya punya sispa, naga sispa, pihak penting kena berpindah ngepek ng Jisu, sispa persen. Jisu long kono melintungi, Jisu long sespadangi. Mereka menginspirasi dari situ, ina nekisha. But mereka kata mereka lebih ngeklu ina ketien ke jom mereka. Kapal ngapai kan? Kani, ban pun kre. Bani kendu, you try, usim kisi pun kebalang, nginam kaman dapat ke ketien jom mereka. Nginam kaman pulih ke ketien ke jom try. Man kasi ke pendak. Keketian ke jomplay, hak kejadian jungi. Baka barang ngam kadang keketian jomplay ke dalam jungi, yang dak keketian jomplay ke jadian jungi, baka pelong yang bagi penkre, ban kendu utrai. Nyem syektian, hak dalam lupa buat keketian jomplay ke dak hak dalam jungi. Yang kaman pulih ka, yang kaman peson ka, yang kaman ban wadi ka, yang kaman ban melawan dak keketian ke jomplay. Yang kaman pulih bahaya keketian jomplay. Nah, kemau bagi orang jembat kau sisi yang lari ke beliau serta ke Shimno the Bible dan Pak surrender the Bible di mengabdi kau the Bible boleh surrender itu mengabdi kau. Nama beliau kita yang hadono jangan ada dihajar di korkot ba. Bad hangim dan menurut Shim. Iki ketini jom beliau berpokok dono jangan. Ani ngasum tentang Shim. Nah sore beli di bangamlah dan dia ketini jom beliau. Bukan SCP jadi bunyi melalui det pun, kemudian besuk melalui dan hidup minum kawan tuai. Berpan ke bawah play, berperkeret katay, berperkeret berkedu Jisu, dapat ketiin ke jom try. Kami bilang dapat ketiin try, kenapa kuy api? Lari keriam ke ketiin jom play ke penbay ini, lari kedua ke ketiin jom play ke kuy ke penbay ini, lari ke keriam ke ketiin jom play ke kuy ini. Ketiin jom play ke long keding, ketiin jom play ke long ternem, ketiin jom play ke long kumka mo kata galenti syarat penyerap cakram harga jian jumi. Berapa dapat ketiin jom play itu pi nyim syakti le, nyim syakti. Wan kat bawah tu, ada ketiin ke jom play. Kini kalau benar bon, iwei tak sih. Orang ketiin tu, kalau benar bon, orang yang ketiin ke jom play, nak persamaan sim, tu sim aku jom play. Mo ketiin jom play kredit kita. Hati muti laikan dia keren kata bahwa ketiin baru apa ni kita persatu sini musim kocok boleh
author jim kun ki author ye ni ka Bible hande itu tamu yang author ba kita me ta do try sim ko tong play but they jo sim ubayara ikini ki nong thok ka Bible de sim ko tong play boyara ki de sim ko ni ta kata bakti tong play kalau nggak berbon ya kan pulih pramik ki nang ni pun kre kum ka balang pa ka benda ko khapdu ka benda ko sa kum ngi pun kre pun kendo kum ka balang kepada kandung ulang ngiram kapan yang padap dong simukoi. Amen. Boleh buat kata ini. Diam yung simukoi padap dong simukoi. Kepada juga nyaman nyetu Yesus nyaman padap dong simukoi. Hak jieng jami. Menelak kemauan nong elam kau tu kita hisati kita start. Itu kita istilah besar dia jadi kemalam deh. Kerana kemalam dia mengapuki. Mereka mendap dah mensim berkut joplay. Pergi ke persekutuan kedok lebih pulih bahag Bible. Hak Old Testament. Uplay one Hashem ikikun Israel. But naman one kapol beri kedua ikibring joplay. Apakah dulu kami Moses pet harus nano kata penakal mengenai kedua memang mengkapol ni keren. Dan suara betul tu Halom Sinai, no? Halom Sinai pun keren. Pok Moses, bahagian kata beri instruct Moses tentang apa pun kedua no pet nano kata penakal mengenai kedua memang mengkapol. Tu, uplay one, mulai no. Bahagian kata one Yesus. Ujisu wan siang kita percaya orang beri, bat anda lah lipat nak jentep, bat anda lah kiu syuknen, tempuri kam ki apostol beri kau kiu syuknen, ulo lah berhulai ujisu lek barmai, ukam lek bat lek barmai, pau ujisu wangan pai unsibuk. Dan Pak Ibu Sibukku Nang lima orang Pak Ibu Sibukku Tementak Dia tak rawas kemari ba Mentak dia ka mendak Dum Sibukku Namar ba Habang itak dum Sibukku jomplay Haka jigip ke jomi Ni pediang dum Sibukku Itak dum Sibukku Kita ke ngajia Dalawan ke jing romno Umun Sibukku jomplay Unum nek duwe. Musim ko unrai kabalang. Amen. Unrai hiya unrai kabalang. Tidak ada ngingin dak tu musim ko. Inha harap tijong raklau. Tidak ada berkere kong kabalang. Bani siam yang jisu kalau siam yang disiam. Dak dong punya. Dak dong musim ko. Tidak boleh apa pun kemau ni. Yones arpo lengkang. Dekat apa orang ni? Baru orang kita diam musim ko, Yesus diam musim ko. Nampak Efesus sang perang, hendak tolong kepada dak musim ko. Lukas Saul mang kapri kau Yesus te, una dak musim ko. Kan Yesus, ko jomplay, dak musim ko. Dekat yang nama piru, dak musim ko. Kumulapun kemau ni, kos Matius aku sarsau. Kabalang kita perlu teisoti, no? Kabalang kabaki tagi isanun di basta kita kumpunyang haki kulpi juni. Teka jengkot ini lu, kum kabalang. Ban penkrea bani kedu yus in bis in dan kamu dak dum simko. Man kasih ke pendam, man kasih pendam. Kalau kum kali, no? Ke petrol ni hendak layak untuk keduna. Tak pendap kasih. Orang lah pendap saya. Man kasih yang pendap musim ko. Man kasih yang kalau rumot ni. Nah itu aku tinggal man kasih kalau rumot. Man labian di dalam beliau ini. Te hak kalau rumot, hak pulih bahaya kita jumpai. Hak wat jumpai. Buat hak dak musim ko. Hak aja yang jumpai. Maklum musim ko. Film lama ni film lama ni exist udah nunggu ibu yang ni
apa yang kaya wang baarki wang ngamit ang yublay bagamit ang Jisu kata abiang ngamit ang sibukoy ade apa yang kaya ni ngini yublay belum layu ay utali perang itu ni wang ngamit ang yublay ang Jisu abiang ngamit ang sibukoy ni ngau ni lapakala dengan kau punya dibiin kau punya niat nasusna untrai keren aku percaya Prami dia yang akan dijanji ke mata kum gapalang kejingkon ini hanya janji ke orja dan kata-kata kum gapalang tungi pun keren pani kendu yung boleh jum Abraham boleh Ishak boleh Jacob ini pun keren Wan kedua you skin you try tungi pun kret mahala ka jom dono namtin hidup lagi disuki iso lagi namtin kumno ka jingde jom hibu boleh namtin kumno ka jingdong jom hibu boleh namtin ka dalu Jisu i ka dono jom hi penpek na lagi kala no tau pumai ang try with me and they say no boleh ka pun kret kabalang hari menyo kabalang ka pun kret kabalang ko nang kulim ya gajin syom boy syom kulim apun kre prabu bi pingin ni kata kre jumlah kre ni kata pada kita ki beri apun kre kini apun room syakata gajin kawai syom kulim ko bau Jisu apun kre ika fees ko apa apun kre pingin ni kata apun kre dah apun tajuni di apun room syakata Ditang diberi apa kaya, kebenar, kerana ditang diberi apa kaya, umdeh apa kaya. Tidak kata, nama bagian yang mentah kan dia Greece tu kan, standar no kasakut kan Greece tu kan, tapi kemana tu ka Parsi tu boleh mais, kalau dia soai, tu nong smart Greece tu mungkin, pokok kan I pour 6,000 I pour 7,000 na nice book, I pour 1,000 na yopan, penbahar yopan. Mau banis pun keke, I force kau senang. Ketua ke cikim jongan tu ke cikim jopi. Kapor kalau kau beli kau, jadi ini por mutakin, tu ni pun kere. Kami pun kere, in room in ice smoke, in pun smoke ha ke cikim jopi. Baharu kapor try iso tuan, unciamini bah iso idol aja, cikim jopi, irok di pelih pun kere. Dia tahu mereka kuat minta pramni in dem kita jogi in war ika kamat ke joplay nado dono nampak bimi ni sing pinwan biang kumo pilong om try na kuat untuk kre kani ko kubor ke de na manta jama na marta om ti joplay kumni ngan ne ku Israel pat na mar banga le ni hame to kre ban ni kundu uplay joplay ko Israel lani kum kapala kre mata Tungin dua yang sesi berapa tu ye, indem kiklik jogi, lebih kau berkelab pun panma utrai, haga ni kejadian kita benda, tuai panma, mengenai lep opsi, mengenai persekusi syukur boleh, mengenai long, kupriyo, kau berkeret berkasih, berkedul utrai, tungin indem, haga jadi tuai, ninyo yang tuai lang haga tuai, benda tungin tuai, haleluya Tuhan Yesus ni jogi. Awan akan coba ikut rai kali ni kapor. Berperkembangan ni ikut rai bah. Kum kapalang, ini belum kapalang kapur keren ada siapa yang Jisu, usin jom kis ikut rai jom ikut rai. Kiko siapa orang dem kita pergi kelam Jisu ikut rai. Mensim kau lay. Ada ni dua kita kemat kejome. Dan dengan download kita mensim baru. Yo dona blen jogi me hagani ke sing jim pat wa ni me try ni rang sim sting ko try ke pra ni ke pat wa ni me ke don baro ni ke pat shebe me ko try ni shulo tam ki ram ne hagabalan ni shok tam ki kristan ko try ke pra ni ke pat wa chi shai me ko pa de try ma tuai de pat jogi bagi wa ni me kin shebe me dan ki wa ni me dengan tolong baru pada kawan simbang kotoa Yesus ni dan kiwat kita kuat kami mempenemiki kotoa kami mempenemiki kotoa Yesus
try me. Ya Rabbi ni bagi kelah ka bangun ko try Jesus. Lingga ki pop ki bagi lale ko try ka pra. Haga ji much berkat jani haki kemat jani haka kete haka thali jani ko try ka pra. Ila syate ki pur ki syate ko pawe. Wadai ni jamin ke pementa ko try ka pra. Try ni kelah bangun biang sasisi. Panma rahmat jamai ko try. Iki pop ki jani ki bagi le ko try. Ki pop ki beri ki bang dan benar-benar tiap ki bagi susi me ko pa. Ma ini ko try Jesus we. Ni wana ni ko pop confess ko try. Ban pra iki pop ki jani baro ko pa we. Margi so tho gini tangga domen ko try. Ni tangga kendo ki dan ayai ko Jesus ko try me ma ina sakena dengan senam ko jame ko try. Nak kelah ko nak kadi ski ko ta. I kelah ko ko try. Nabar bagi ko apa kre ya ke jengim ke jangi. Jesus bayi ya Rabbi bagi ngai habe ko pa. Daga domon baro ko pa we sispa nak sispa. Jesus dan nak dorong jangi. Sispa nak sispa ni ngai ko Jesus. Ula sakit pop ke jangi. Sispa nak sispa ni ngai ko kata jangi. Dah thok ka kita daga jengim ko pa we jara. Sispa nak sispa ni ngai ko soan biang ko try. Sasisin ko try kata. Man no ega balang ke belum thai so ti ko pa we. Ni ngai ka tin ka em ko jame ko try. Ni ngai ka tin ka em ko jame ko try. Ka pedeng ka kando ko lin no ko try kata. Ni ka tin ka jame ka no lin no lanu. Ni ngai ka tin ka jame try. Jesus be jama pendak ini mun simo ko jame. Ka balang ni ko re mo yo ko try kata. Kalau ka balang ko tak tu simo pa we. Jesus be kira kan tan yo mun simo ko jame try. Kin diam yo mun sim makin tak yo mun simo ko jame try. Haki kul pi jo ki ko try Jesus be jama. Try kan na Jesus be paka balang ni kalau ka balang kalau penkre bani kendo yus em yo miskin ko pa we. Jesus be ko ayom na kerenenga mala kerenengi ibe hangni janme ko try. En mi ni ni seng ko try. Ringkat ba ke jipan kamai por ko jame ko pa we. Ye mega man kra pa ingi ke man red ko try Jesus. Ingi ke man red petangi me ubri hok ko ni ko puram baro. Dakin jingeng ni duai. Ibat ni orang ka kertai ke jong Jesus. Amen. Amen. Tito bega berkeku na ko ta ko puram jo. Yo pian kam ki prabi